rwandiko rwa mbere rwa Petero bice ni 2 n'umurongo wa 2. Haravuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze kugakiza. Amen. Bwana sifiwe. Kubera ko bamaze gusenga, twongera gusenga, ndakoresha umwanya muto ushoboka, kandi muri uwo mwanya ndaza gufata umwanya muto nshime Imana, hanyuma undi mwanya muto tuganira ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Wa mugani umuyobozi wa gahunda urukumbuzi numvaga nari mfitiye abantu no kuba hano hantu tibingana n'umwanya mfite ko ndabura uko mbivunja, ariko nuko tuzogaruka ikindi gihe Imana izatubonera uburyo. Turashimira Imana uyu mugoroba ko tubaye hano muri riteraniro. Imana yo mu ijuru himbazwe. Kigira kabiri turashimira itorero, ubuyobozi bw'itorero ndetse n'abashinzwe gutegura uyu munsi. Twagiye tuvugana na mwene data wayoboye gahunda Mandela kuba mwaduhaye uyu mwanya kugira ngo duhagarare hano tuganire ijambo ry'Imana duciye bugufi ku bwanyu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nimwikirize. Amen. Muwakire kuko nuwanyu. Hanyuma nishimiye kuba hano. Sinzi ababishoboye wenda bakomeje kubara iminsi igihe baherukanje, we sindi kubyibuka noja kubesha, ariko ico ndi guhamya nuko hagize igihe kirekire pe. Buriya hari igihe Imana izikingura imiryango ahantu ukahagera inshuro wenda ninshi, hakaba n'ikindi gihe nyine bidakunda bitewe n'impamvu wenda z'imyanya za bamwe n'ibihugu. Ariko kuba uyu munsi Imana yashimye ko tubana muri riteraniro ry'umunsi wa 2, turabishimira Imana. Nishimiye abantu benshi mpambona ntaza kurondora amazina wenda kubera impamvu z'umwanya, kuko abantu benshi ndabazi mpambona hano. Turutse hariya guhera hariya kuri mwene data Sebaziga ukaza ugahora ukariya, aba bantu bose ndabazi no bavuga mu mazina, ariko kubera impamvu z'umwanya wenda ndaza kutavuga amazina y'abantu benshi kubera umwanya. Nabavandimwe muri Kristo Yesu, twarataramye twasangiye umunezero wo mwiteraniro. Imana ibaho umugisha. Amen. Ndetse n'abashumba twari duherukanye, nubwo nyine nanje ntari imperutse no, ariko namwe ntibuza mugenda ko kwiriya hakurya yo mugerayo wenda wagezeyo nanje nza mbimenya, nubwo tutoramukanya byibuze uzunamubona no kumutanda ukamenya ko yageze mu gihugu. Ndashimira Imana kubw'abashumba twabanye muri riteraniro, pereye kuri Revera Runyambo aherutse iwacu mu cyumweru kiraco hirya cashize, ngira ngo niba atari 2. Twarabanye ku itorero, hari igiterane ngo gisoze musiga mu karere. Naza mubwira ati impungenge nyine ndajanye, ariko usigaranye n'abandi. Yambwiye ko basigaye bamuhudumiya neza kugeza agarutse. Yatubereye umugisha, mwarimu mwiza, Imana imuha umugisha. Aba bashumba bombi nabo mu karere nabo twari duherukanye, twahuye ejo bundi wa munsi twarimo twunamira bacu baguye mu Gatumba, ubwo twabonanye na mushumba Bonfils mwene data Mika, nawe sinari muherutse. Duherukana nawe iwacu muri Kenya hashize nk'imyaka 3. Namwe twishimiye kubana muri riteraniro. Mwene data Bonfils mu gitondo yanyandikiye arambwira ngo hari aho aja, ngo ariko turabana. Imana igumugisha ko waje kugira ngo dusangire ibyishimo byo mu nzu y'Imana. Barikiwe sana. Hanyuma soza amashimwe, ndashimira mushumba Pastori Mahoro
n'umuvandimwe mu mubiri ariko cyane muri Kristo Yesu. Kuko hari igihe muza muvukana n'umuntu ariko ntimuhuza urugwiro cyane, nyine mugahurira ku masano yo hejuru yo mu mafamiye. Ko ni data wacu muri famiye ariko ni inshuti cyane. Igihe cyose iyo ndino nzacumbikiwe. Habaye icumbi ryanje. Iyo ngiyenza mbabwira nuko nyine mbaye ngiye ariko ningaruka naho. Nari mpamaze icumweru Imana imuhumugisha. Arafite gahunda nishi naje naza mbona ko no mubwira ngo rekuzigumemo. Ariko yazishe anjana muzanje niriwe nko mu kizungwiri yepfo arongera arangarura kugira ngo tubane mu iteraniro. Barikiwe sana. Imana igumugisha. Ndashimira abavandimwe tubanye mu gihugu. Ngiye gutinda mu mashimwe ariko Imana ibaho umugisha. Mushumba Nzobayo, Mushumba Alexis hamwe na Evangeliste Ruhana Marishal, Imana ibaho umugisha. Nabonye furawe ejo baduhujije numva bibaye byiza. Gusa nyine je umwanya wambanye mutoya. Ariko mwebwe nyine mu gitangi umusitari gitaramo musigare mukinogereza. Imana ibane namwe mucitse hasi nyine nuko. Tuzamura ibiganza dutange haleluya. Haleluya. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo gukura tukagera ku kigero Kristo adushakaho. Mu minota mike. Kuba dukuze cyangwa kugira ikigero cy'ubukure Kristo atwifuzaho. Haleluya. Hari gukura umuntu azakura mu bice bine. Igice cya mbere umuntu akura mu buryo buri physical, uburyo busanzwe gihagararo. Mwana yavuka uko iminsi igenda ikura agakura akagera ku kigero wenda nyine cy'ubukure bwiwe. Ko hari abaza bakura bakaba barebare cyane, abandi bagakura bakagera hagati, abandi bakaba bagufi kujya tuvuga. Ico ni ikigero kimwe cy'ubukure. Ikigero cya kabiri umuntu akuramo akura mu buryo buri mentale, gukuza ubwenge. Kuko iyo umuntu akujije igihagararo ariko aspect mentale ntikure, hari amazina baza bita umuntu. Uko kera kuramu urimenye ukavuga ngo uyu muntu uwo mwita gutya. Ubwo no buryo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni uburyo buri shosho cyangwa buri social. Umuntu agakura mu buryo bw'imibanire n'abandi bantu. Abantu bataza banakunda kwitaho cyane ariko bw'ingenzi. Ico gituma uzusanga umuntu akabana n'abandi neza, undi akabana n'abandi afite amahane, undi akagora societe biterwa n'urugero rw'imikurire mu buryo buri social. Hello. Bwana sifiwe. Gukura kwa gatatu umuntu azakura mu buryo bw'umwuka. Gakane. Bwana sifiwe. Ari nabwo nkenera ngo tuze kuganiraho umwanya mutoya. Bwana sifiwe. Petero yanditse urwandiko yaravuze uhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo umurongo wa gatatu munsi ya hari havuze ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo akora ibintu bibiri. Iki cyanditswe cyangwa se uriya murongo urimo amagambo abiri. Bwana sifiwe. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Iyo ni indyo. Number 2, abakuze abageze. Bwana sifiwe. Ticyanditswe hari ariko Paulo harahandi yabyanditse mu rwandiko yandikiraga ab'Efeso ngira ngo ni matara ab'Filipi. Bwana sifiwe. Kuko ngo abantu bagomba kuba bakuze ngo bageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Hanyuma gukura hari uburyo bubiri. Hariho gukura ugasiga imyaka, hakaba no gukura imyaka ikagusiga. Sinzi ikintu uko ngisobanura. Hari umuntu uzukura agasiga imyaka, wazumubona ibikorwa akora niza avuga nuko agenda, ukabona ntibimacinga n'imyaka ye. Eda ugakora ibikorwa birenze imyaka yawe.
cyangwa ugakora ibikorwa imyaka yasize, ugakora iby'abana batoya imyaka ikigero c'imyaka abantu babona kuri mukuru. Bibaho mu buryo bw'umwuka, niko Imana ibona abantu. Haleluya. Hari igihe Imana ibona umuntu ikabona wakagombye kuba uri machuwa, wakagombye kuba uri umuntu uri ku rugero rukwiriye rw'ubukure, ariko ibyo ukora Bwana sifiwe bikagaragaza urugero rw'imikurire yawe. Bwana sifiwe. Ibintu bitatu biza bikuza umuntu. Haleluya. Number 1 ni ukuregwa. Ariko iki carabuze. Ngizi iminsi nibaza, nza ngunda kubibaza abantu iyo turimo tuganira nkuko. Namwe nkibabaze wenda dukore deba. Hagati y'abarezi n'abaregwa ni bande babuze? Namwe niko mubibona? Ariko je wenti twemezanye. Mundinde gatoya, ukumwanya ni mutoya ariko ukungiye gusoza. Amini neno lake alilo sema nawe atakawi, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika, yeye ni yule jana hata leo. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Amen. Tabwo abarezi aribo babuze ngo abaregwa babe bahari. Ikizobikwereka, iyo ikizabikwereka si ikintu tunaja w'impaka. Uzoreba ico wa priorite mu materaniro kirangana n'urugero woregwaho. Amateraniro yacu niki kiri priority, niki gifashe umwanya wa mbere, kuko muri bimwe bigaragaza ko umuntu akura. Number 1 twavuze ko umuntu aza kuzwa n'ibintu bitatu, ndabivuga nihuti. Cyambere n'ukuregwa, hanyuma ikico kuregwa. Yego n'abarezi nti bahari bose, siko abiyitirirwa cyangwa abitirirwa kurera bose bahabarira, ariko n'abaregwa nabo nti bahari. Zombi biragoye. Bwana sifiwe. Icya kabiri kiraza gukomplete kingiki kiza gikuza umuntu ni indyo, ni ibiryo. Hanyuma ibyo tujya mu itorero niki ni ijambo ry'Imana. Imana igumugisha aho fata noneho ishireka ku gipimo. Wewe wenyine apana nje sinovuga kuko sinzu ishireka ku gipimo. Iyo tugeze mu materaniro nikuza ubona uprioriza muri wowe, niki gifasha umwanya. Urabona akakanya maze hano uko hari abantu mwiteraniro bashobora kuba kera barambiwe ko natinze, ariko igisirimba twosirimba tukageza ni mugoroba, kandi naje ndabikunda ukuntu ubundi nabuze ku mwanya banavzinye kiminete kibiri. Asifiwe. Igisirimba ni cyiza, kiradufasha, ni cyiza, ariko ndakubwiza ukuri, wemereye ko indirimbo wenda ndakigisimba mbivuge muri rusange, indirimbo wemereye indirimbo ukavuga ngo uregwe n'indirimbo, undi akaregwa n'ijambo, undi akaregwa n'amasengesho, abo bantu batatu bogira imikurire itatu itandukanye, bagira ishusho zitatu zidasa. Umwe agomba kubasa n'icamurezi. Hello. Umwana mutoya umuhagaburiye amata akageza ku myaka 2 akageza kuri 3 kuri 4 utaramuha indyo nimwe umuha amata, habe niyo wozo uhinduruka mu wakigozi ukaja muri ibi biraro by'abanyanko ukamukamira ukamuhiki. Hari ibyo agomba kubura, hari karanse yogira. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye. Bwana sifiwe. Kugira ngo abarere meda prenefe abageze ku rugero rw'ubukure Kristo abifuzaho. Bwana sifiwe. Icya gatatu, umuntu aza kuzwa n'ubushake. Washatse gukura wokura, kandi washatse kuba muto wo muba.
ntabwo biza bija hanze y'ubushake bwawe. Kuko iyo umuntu ufite ubushake bwo gukura, habe na kiriya tambere twahereyemo, umuntu ufite ubushake bwo kwiga mande, ndababwiza ukuri kwihoraho, habe niyo aho ushobora kuba utabona inyigisho zihagije nko kubyifuza. Ubu nyine giho isi yanegeranye, ubu social media yo kwigisha, usibye ko twebwe tuyizi ko ari ikintu gusa cha TikTok two guseta tudafite inani. Ariko hariya kuri social media harimo ibyigisho bikomeye umuntu yo kwinjiramo ukaba umuntu ukomeye mu nyigisho. Ico nari nshatse gusobanura niki, umuntu aza kuzuzwa cyangwa kuraruko yabigize mu bushake. Haleluya. Umuntu yo kwigisha ariko ntiyo guhitiramo guhinduka. Umuntu ashobora kuguha ubumenyi ariko uburyo bwo kubukoresha n'amahitamo yawe. Haleluya. Bitatu biranga umuntu utarakuze tugana ku musozo. Bwana sifiwe. Icambere ni imvugo. None imvugo y'umwana yomera nk'iy'umuntu mukuru. Umwana azavuga ibyo ashatse kandi akabivuga mu gihe ashakiye. Kandi hari ibintu umwana w'imyaka 3 4 ari ibintu yovuga ntumukubite ukabona ko biri mu kigero ce. Ibi bintu ko birumvikana cyangwa na. Haleluya. Ariko niwo mwuka nahawe, umwuka mfashe mu byumve. Umwana muto ivugo ye ntiwoyimuziza, ashobora kuvuga ibintu bingana n'imyaka ye ukamubabarira. Ariko umuntu mukuru avuze ivugo y'umwana wohava wibaza, ukibaza ngo ese uyu muntu ko afite imyaka y'ubukure ariko havuga nk'abana. Kuwe biriya yavuze ntibimuteye isoni. Bwana sifiwe. N'imbere y'Imana niko Imana itubona. Yesaya yaranditse aravuga ngo mubwire abantu izururutse imitima. Bwana sifiwe. Ubutumwa muri bimwe bigize ubutumwa, Bwana sifiwe, nugukiza imitima, nukomora, nukuyivura. Hari naho buza buvuga hamwe Bibiliya ivuga ngo ni umupanga ukebera mu giyombi, ariko tibwohoraga bukebe. Haya bwagumyega gukeba bwotagara. Haraho buza bukeba, ahandi bukomora, ahandi bukabembereza. Aho ibyo bice byose biranditse muri Bibiliya. Hari yamwe Paulo yagiye avuga ngo ndabahendahenda ndabahendahendera mu mwami Yesu. Bwana sifiwe. Ahandi akavuga yihanukiriye nk'ufite ihame. Dutange haleluya. Muzamuri ibiganza. Haleluya. Asifiwe mu ivugo y'umuntu umaze gukura. Salomo yaravuze ngo muri bimwe biza bigaragaza ubwenge bw'umuntu n'ururimi. Iyo umuntu yaravuze ngo umuntu ufite umuswa ngo yavuze cyangwa yageze mu iteraniro agaceceka agasohoka atavuze, biragoye kumezira cyangwa kumenya ubwenge umuntu afite atavuze. Uwo mukalifya ushingiye kuki? Umuntu waje akicara mu iteraniro agatuza, amateraniro akaba agasohoka. Ariko hano iyi ni mezire. Bwana sifiwe. Niyo mpamvu narimvuze ngo urugero rw'ubukure cyangwa se go kudakura ikibigaragaza cambere nukuvuga. Icya kabiri, Bwana asifiwe, ni urugero rw'imitekerereze. Bibiliya ivuga ngo nguko umuntu atekereza ni kwari. Haleluya. Kuko umuntu utabasha gutekereza biruta. Hari ahandi birivuga ngo ubutunzi bwiza umuntu ngo atanga ibisa n'ibyo afite. Aravuga ngo isoko mbi tiyovamwe amazi meza, kandi n'inziza tiyovamwe akereta. N'ibintu bibiri niko birasa, ni principe. Haleluya. Nukuvuga ngo urugero rw'imitekerereze y'umuntu mu Mana. Bwana sifiwe. Paulo yaravuze ngo muze mutekereza Yesu Kristo wakomotse mu ruzaro rwa Dawidi. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo
ibyo wibwira uburyo utunze Yesu, uburyo umufashe, uburyo umutekereza, Bwana sifiwe, niko ari muri wowe. Harabazi Yesu nk'umunyembaraga, harabazi Yesu nk'umutabazi mu bihe bafite ibibazo. Buri wese agira izina amwita, ariko kumutekereza ni kuri. Kandi urugero rw'imitekerereze yawe Yesu kuri Yesu Kristo rurangana neza n'urugero rw'ubukure bwawe. Bwana sifiwe. Ntabwo banzogira ko ngufite Mwami Yesu waratsinze. Icya gatatu ni amahitamo. Umwana azahitamo. Ubu nyine uzanye kontaki y'imodoka ukayiha umwana, hanyuma ukundi kuboko ukagushiramo bombo sweet, ukamubwira ngo ngaho hitamo. Kurabona yo hitamo iki shaka? Yo hitamo bombo. Uzanye umwana bombo ukamuha na kontaki y'umuduga akubitamo agakazaka, ukamubwira ati bizombi cubitamo ndakiguha. Umwana yo hitamo iki? Hibombo. Ko ndazitirite ya kontaki ngo ni niko no muri Yesu Kristo abantu bafite urugero rw'ubukure butoya biba bimeze. Amahitamo y'umuntu niyo determininga wewe wesho. Bwana asifiwe. Nuhitamo gukura ejo uzokura, kuko ibigukuza birahari. Nuhitamo guhora uri umwana. Bwana asifiwe. Yesaya yaranditse amakuru y'ubwoko bwa Isirayeli avuga ngo mfitanye urubanza n'uruzabibu rwanje. Ico ndarukoreye niki? Nararuhingiye ndarubagarira, aho kwera umuzabibu gwera hidibu. Ngaho ni munkize n'uruzabibu rwa. Ico ndarukoreye nagombaga gukora niki? Bwana asifiwe. Hari impamvu zibiri zigomba gutuma dukura, nizo ndangirijeho. Bwana asifiwe. Iminota inisigaye muyo nari nihaye numara abandi bakomerezeho. Haleluya. Impamvu zibiri zigomba gutuma umuntu agomba guharanira gukura. Number 1, ugomba gukura kugira ngo uve mu bubata bw'ukurera. Iteka ryose iyo umuntu aregwa abari uburi munsi y'amategeko y'ukurera. Kandi ukurera si wo muhitiramo uko akurera uko ashaka. Naco kibazo kimwe dufite ubu ngubu. Umuntu ari mu gushaka kubwira umurezi uko amurera, tibikunda. Buri umuntu wese ni chef mu rugo gwe azavuga ngo desorme guhera none hano mu rugo gwanje amategeko ngaye muzoza mutaha ya masaha ikisinga ishaka ni ABCD. Abagabo benshi barubatse hano, iyo niwo murongo wa hano muri uru rugo. Nigeze kubona afurero bivira bakinaga filime ngo bashize amategeko ngo yo mu rupango. Maremu Kabuyera dukundaga cyane twakaza yakaza tunyohereza twabapipiri nabandi ngo amategeko ngo yo mu rupango gwiwe ngo naye harabatugoye unyutwo. Nukuvuga ngo umurezi urera azashiraho umurongo uko agomba kurera. Bwana sifiwe. Ni nayo mpamvu zubona abantu batandukanye bitewe naho barerewe cyangwe nababareze. Nukuri ndababwiza ukuri, umuntu ashobora kugaragara ukavuga ngo uriya mwana ni ukuri yarezwe na runaka, cyangwa uriya mukristo ndora atkomoka ndora uburezi yahawe. Nukuvuga ngo iyo turegwa, impamvu igomba gutuma dukura nukugira ngo tuve mu bubata bw'uturera. Haleluya. Kuko iyo ukiri munsi y'ukurera ntabwo uba wisanzuye, ntabwo uri independent. Ubu ukiri sous dependance yiwe kuko arakurera according nuko avyifuza. Ariko iyo ugeze ku rugero rw'ubukure umwami Yesu ahabwa icubahiro cyinshi, uzuba detache habe no mu buryo busanzwe. Ukuvuga ngo umuvandimwe Mandela kiriya gihavuga yarakiri mwasi, suko twakaza tumanuka hajya mu marengo kwa muzehe bagiraga faya ahantu gutya babanaga na muzehe. Ubu nyine urumbuga bufite iwawe yabonye kumaze gukura aragushingira kuri harakwigisha aragushingira. Ubu nyine urumbuga umwojina ariko ganti yoza gutanga amaherekezo mu wakwe yako nawe bayahara. None niko byogenda oya boje inama ariko afita yiwe ntafita yiwe amategeko mu rugo kwe. Impamvu ikwiriye gutuma umuntu aharanira gukura nukugira ngo uve mu bubata bw'ukuri.
wabo. Ariko igihe cyose umurezi abona ko utaracuka azoguma kurera. Nimwihangane mushora imbaraga mu gukura. Icanyuma ni ukugira ngo duhabwe umurage. Nta mwana uzuhabwa umurage. Umurage uzuhabwa umuntu wakuze. Harworaga umwana. Timuze mwese ndimuri abanyamurenga benshi hano. Umuntu adapfa niba asize abana batoya habe nubwo yo bayasize abahungu gusa. Baga muri famille bakavuga ngo uyu muryango ngo guhera none nguwo tuwushinze uzoza ureberera ni runaka. Muzamubwira ngo nukubera iki? Habe nubwo yo bayasize ikarite inani yo bayasize umudugudu w'amaso. Tubasha gusigira umurage. Haleluya. Ariko impamvu imwe igomba gutuma umuntu akura akagera ku kigero Kristo amwifuzaho nukugira ngo usingire umurage, kandi uwo murage si uwundi. Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo umuntu yakijijwe hari intambwe agenda atera kugira ngo ubashe kuba ubaye umugabo wo guhamya. Iyo ugeze ku rugero rwo guhamya Kristo uba wabonye umurage. Bwana asifiwe. Isomo risoza nuko tuvuze. Petero yavuze ngo mwifuze amata y'umwuka abarere abageze ku gakiza. Hanyuma Bwana asifiwe. Ibitukuza twabivuze, ariko nushake uhagararire kuri iki canyuma kivuga ngo umuntu agomba gukura kugira ngo ahabwe umurage we. Bwana asifiwe. Kandi umurage cyangwa se recommandation Yesu yasize niyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Hanze yabyo ni ugutsinda ikitaro umukoro umugani wa huduma. Recommandation yasigiye abakristo. Bwana asifiwe. Yaravuze ngo hari ibintu bibiri bikuru muri Bibiliya. Harimo itegeko rikuru n'inshingano nkuru. Iyi nshingano niyo kwamamaza ubutumwa. Itegeko niririya rivuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe, ukunde mugenzi wawe kuko ririya niryo tegeko rikuru. Inshingano nkuru yasigiye itorero n'abera bose bakijijwe. Bwana asifiwe. No kwamamaza ubutumwa bwiza. Hanyuma iyo ukuze ukagera ku rugero rwo guhabwa umurage, ubusigire kugira ngo ukomereze mu nkoro ya Kristo, ubwira abandi bose batarakizwa. Umwami Yesu abane namwe kandi abagirire neza. Hanyuma nimuza kubona dusohotse muratwihanganira, turabasuhuje kandi tubasize mu gitaramo. Imana nitubonera uburyo ikindi gihe tuzongera tubane mu nzu y'Imana. Ijambo